Kanyang di tao. Ada masabat ko Pilay ti maysa. Ketimut maysa. Pukul ti maysa nga iman Itala makitak na kita Asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di amam mo nga agnagan iti Simon Nomisyo? Ha? Tay mo't karubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutong. Wen, kabsat. Iso, sa dino ka di dito ti balay da? Asidaglaang ije balay may, ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami, kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumat ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi, kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Abay, anyat masapol nyo, ante, angkan. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalaangan tamo mi akamagan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyan da kami kaday. Ta makipagnaid kami paila dito balay mau. Marigatan kami ni Serok tirang taya pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayon. Gumawan pagturugan nyo dito. Masikog ni bakit ko. Kaya nadadwa nga anak ko. Nailit una yun, di balay mi. Ay, oray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya kayon. Padasin nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakanakan nyo. Tadakdakal di balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabayin kanyak? Ha? Kabayin nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kabayin? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, ngam awan espesyo dito balay may. Nukasta, saan na kayo pinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod, kabsat? Kat papanan yun nga Ay, kumpurme na. Bakag sumli kami manan ijay sirok tirang tay ijay abagatan. Tay ijay matlat ang mumi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kun narugate ijay sirok tirang tay. No kaya't yaw, umay kayaw, di tabalay kaw. Ha? Sigurado ka, kabsat? Wan, adamot bakanti a kwartaw di tabalay. Iso na lang ata basit la kwarto na jay. Kaya't yaw. Ay, kaya't milaunay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo, kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kabsat milito. Managtulong ka, iti pada matao. Awan anyaman na. Apay, awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod, kabsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasa pamatlapim mo sa'y dagiti dadakkel na. Isoda kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yan ta nasa pamati pupusay na kabsat. Anya? Ay,
Sorry Noim palagip ko tinapagting tinatayan nga po ko yaw. Ngimnupay kasta. Makipaglading ita. Kabsat. Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Nakakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkiting tinapasamak. Iso na lang tadyak maliklikat na ang sangit tungkal malagip ko tinapasamak. Mala. San abalay. Ta sigurado naragsak itan iti sidong ti Diyos. Kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang at damot may tin may nga abang mikin ka. Uray basit lang. Anya, ay so saanin. Di kay rumuharan. Makalangab kay laang iti asok iti ruwan. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitad iti abang may. Ay na, sana problema dayta. Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda. Pagraranudan tayo. Saan kayo narumuar? Tamang nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagadutilugan. Delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At ti kwartayo. Ay na, saan ay nanak ko? Higatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu ti mang tadi ti kwartayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sanda ka pa kadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agyaman nga rod anak ko. Ay, huwag gayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, Dalinda kin Martin. Agasawa dagi jay. Agpada nga da diferensya ti pagida. Asino dagi aya? Ako gagayim ko. Awan ngamin pag naidanda. Kat nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan kakasjay kat nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati kananda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan ang nasaya at agim imot? Awan ngamin sa bali pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wanangam ni kasano day tangay. Mangala kayo ti pakanan nyo diti balay? Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso abay-bay anak ko malaan. Kit nun na mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sa nga ili ni tata, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si Takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Uy, ay sana mabali na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mang tulong kadakwada. Naglalayngan dan ngay. Isuda kit tagnomar itit-itid ta akwarta ka ni tatang ay. Ay, huwag nga roda. Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pa ilay, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapursigido amang tulong kadagi at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga na mabatpati ka dagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumata Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan yung amu dagiti at tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko mapakibiyangan. Ngam imbis ngagsalukag dagita at tattao.
Saan na? Tapagbalbalin ninyo mo't idasadot. Kasano nga ron nga agsalukag da. Kat awan mo't nga ron ti baildan anak kaw. Padak idan na senior citizen. Kan ada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti sarkanda. Ay kat problema da mo dayta na. Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong kaw. Apay kiday najak tumulong anak kaw. Apay baknang kayo aya tatang. Dakkalaya ti pensyon nyo. Kit basit mo Ha? Imbis nga igatang yun ti agas nyo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan da kaw nga ikan iti kwarta? Tadamit kwartak. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo mo. Uray kumanubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat. Mabaling. Ngam saan mo't nga ron? Agpanunot kayo mamit tatang. Tiki di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, adoy. Inggatangan kayo iti baro akawasyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Uwin nga raw, mababain kami kinkan. May nainayon kami ya paggasgastusam. Ay na, saan man aday ti panunutan yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos, timang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Gusto dagito yan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Indak aguray ni ti pagluganak gagawin. Tamang numabisinan na kiti kambalay kaw. Kasi mga min nagiging agasawa. Kiso nga ginggat ka ba ilang. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sa bali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin ti imot ko ah. Okay. Olayo dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palengke. Nay, insik sa mo day tagil ilukaw. Okay. Olayo dak ka. Naglaing mo tayo ngagsaw iti ilukaw. Wan, umayak ko. Mabanak ko na yan, luka. Dayay, napanay. Ay sos, naragrig na tipita ka na. Pinutak, naikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisera? Saan napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Si kakareag na kan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Linamag ko polis sino nang isople wallet ko. Si Kae Bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Ngam saan kayo na nakamatan? Ay ra, lasaya at katao. Malmalaw kasket ka. Akya badak. Ha? Ay, awan na nyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapora saya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. At to'y kwaltam. Ha?
Nay, nagadua kwarta. Hala, ay saan, ma'am? Alaab tatan. Sanak pumalaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige, sige madam. Agyaman nga road. Oh, adoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kadayta. Nga mapay nga ngaitad mo kada kami milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo day ta kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang nga pagbainan nyo, kunakmay. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumad kada kayaw. Ay na, agyaman kami milito. Pangrugyan mi daytoy nga agasawa. Tapnod da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami ti dayti agatan nga inted mo. Ay, oray agawid kami ni Jep probinsya. Aramatan mi dayti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kami daw. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang nga bayadan yaw. Tawan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Takasapulan yaw day ta akwarta. Unay kayo matan tatang. Intad da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaan. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kit Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alap dandak iti kayat ko nga ramidain. Kit kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan lanain materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanya. No diyo amo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak ngay ramraman, tasabali Tatang, iso pa nga asiyaw. Baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik. Sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustaan tatang. Ay na, siyakla ko man tinapan ni balayaw. No kastagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. oray siyak nga ron tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutan, anak ko. Uwan nga rod, tatang. Naimbag man, nakaranting kayo latta, tatang. Kaslaawan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor a sakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? Oray siyak tatang. Adamot agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay sos. Apay ngay. Mabaybayan yun sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho atar aramidin yaw. Agi na nakayumot ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Tagluto akbiait, anak ko. Mala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Sahak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darik-rik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo lata. Ha? Uwan nga rod, tatang.
Saan akas ka na kami kaniduday? Adumit marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw, ken nasaya at ti aramid mo, tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material abanag ti ipaay na ken ka. Salon at ti ipaay na. Di na itulog nga agsakit when no maisagmak ka. Ay, uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami ka ni Manong Wilfred. Gusto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo iti. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanandak man. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada a tao? Wen no adalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isuada kayo. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin niyo, anak ko. Panunutin niyo mo ti pagsayahatan ti padayo at tao No da kayo tinaikan iti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagakon, aramidak ti magpagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Agkararag kayo. Tani Apo Diyos di mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yu amang sulne kadagiti nagkurangan yo. Biyag ti tao. Ayan nga itinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ano na yan? Kanya nga raw, tisidanta ita. Alo, ti parya di taparaangan tatang. Iso pala ang tisidan tayo Sana bali, tada bagas tayo. Inton bigat. Sa paam tagrieng, tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. Lo kasapulan nga agtakaw ka, aramidam. Lo api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya tagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga raramidan mi. Sana balay, tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ang mga mat no manulaang ti itod da tangdan mau. Saan damot kadya ko ripot tatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakes ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan na ramida ki balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Sana, Nana? Inton pangal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggag. Kabalak mo't ket din ti agtrabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, Nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo't kiyaw awat yo. Awatong kitin. Agyaman ak nga ron, Nana. Oray sandak akabagyan nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo.
Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakulan a karne ngam saan mat ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, nana. Kasano adi agsakit ket nakailad mat ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Lasaya at matagim-matang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mau. Basit langin tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate a kwartak. Taagang katak ko may tinatang ngay sursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan na. Maasi kayo kumakanyak. Lodi mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw sa tinawdawatag. Amang ano'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sakti karkarita tatang, ibatanda masaksak tanak. Sige, ited ko tinabatbati at tangdan ka oh. Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, kanya ko mo si Bibi ang mao. Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa ilaang mat iti arak ti al-alaam akwarta kuana. Talaga man nakibiyang kanya. Maasya anak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Tawan bibiyang iyo, itineta. Saan kayo pakibibiyangan? Sama balin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kumaiti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sasak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kuana. Taubing paikat nga road. Awang bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag bay. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga tinaglakwam. Nalayo mo't ng titad dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan kinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasot tad nagatangag. Ni, sana mabalin na tatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak Pagbilang akiti talaw. Tanod ni nagtungpalan kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanyak. Kanayan langin ang tangarandak na uri awan dagas nga aramidat. Awanan tado payasaw. Itad mon titid kidawat. Ay una yun ti kasta alangam, Sander. Anyat na pasamak, aya. Kinabil nakmanan ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga amam. Irresponsable lang nga rudan, violente pa'y. Pagtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y karamidan ni tatang kanyak. No jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan na ka masurutan? Sumrag ka pa'y nga rud, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang ang pimanawak. Sigurado asa pulan nak na igay. Tulungan dak ko manana. Mamangan na daamoy pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrak na. Takanayon akabilan ti amana. No awan ti mayawat na akwarta. Nalangarod. Agyan dituyan ni Sander ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarudan ti makaamukan ko ana. Nairuam mo't kit di iti trabaho. Ta inyub ubing na ti kasta.
Wani nang, siya kunti makamukan ko na. Adda ka din ni Sander ni Tibalayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya. Anyat oras ang di matlagawid ay. Amangan mo't no nagtalawon. Sa rino ko matipaparan na nga ay. Amangan mait no ilimlimangyaw. Kas makita mo't. Awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglumangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laang agsasao kayo tipod na o. Tano maamwak nga ilimlimangyaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Nanya ti bagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tap no agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabaala mo na aya tagbayad iti abang. At damat ang basit ngornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidad tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Akihaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dyan, ma'am? Tsak mo, ma'am. Nabayag matin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di plano mamang sarungkar kan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawit ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. At ang amin ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. At ang tulong kanya. At ramot gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw ay iti kwarta. Inurnong ko nga minti sweldok tatang. Lukas tangaraw, ikanak iti kwarta. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga ging gaita. Talaga adinak pagan ano. Gidak pa'y kumustahin. Apay aming minganak. Mangtad ka kidlay iti kwarta tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw iti kwarta kanya ka. Masapaw lapilula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak ko. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Partalat-tat yan, deti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawagan ti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong mabisbisinak ngamin. Ha? Mabit lang na, no? Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? Ta i-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan ti atugawan.
Agtugaw kayo tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon, mga naklaangan ijerwal. Ha? Nakakasimot dahil siya. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti pa nakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa ang tikinan mo, Sander. Di mo timbagakan ka a free meal kayo? Bayarak dahi ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Ah? Sino a babae? Tay ka na yun nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Nga amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag ka sa pulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman naklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumip nga tanana. Itay pa yan nakita ngagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di urayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Ha? Sana Philip tinagan ko na. Siyak ni Sander. Nay, pagsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Ha? Karup-rupang ni Philip ko. Aywan, ayan ka di balayo. Awan balay ko. Delikado no tila pagturturungan nyo. Abang ano niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Ha? Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko na. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudan, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Lagawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Ha? Karup-rupak na pa sa ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. Ang lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, pagkidawak may ti pabor, no mabalin. Anya day ta, Sander? No mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kit makasaritak ang naimbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang, tada ipakita ka na kayo. Oh, nati ma'am. Ni, akin ladawan dita. Nakita kiti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mo mo't day ti ladawan. Diyak mawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapay. Kasla naglagaan ti riknak ken kuana. Di mat kunam apim mo sayan ti inam. Huwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas na napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yung kadi kayat ang makita ti anak yo. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yung tun ti anak yo.
Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilang nagbaliwan na, Sander? Amo na mo tang tiraramidan naman. Sana kas ide, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, kat nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami di restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana, Anak ko. Sika ngagpaiso dayta. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. sigun iti amak. Nabayagan na tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabit man lang. Talaga ka di anayimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan anak ko. Iso amalagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asino nga ni tatang Fidel iti biyag ko? Nabayagan apin mo sa iti amam kapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak iti namnama. Aging gana pukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya naman na kay Nana. Talaga siguro ngayon turong ti Apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalas manan ti tagtagainap ko. Oh, papayakas tao yan. Kaslamay palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ilay ka ni Sander. Oh, kanayon na nakastoy. Riribukin nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sa kaya't konti agpudnokin ko na. Bareng sardengan na konti konsensyak asid-sidiran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang? Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo? Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Diya ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran na ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanin na kuma. Ano kasta? Puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why? Gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Turay kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak klasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Anya, pinaramid ko ti kasjay.
Tasaan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maadaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawak nga po iti sakit. Pagkawanan naksander, no nagbalinak ang naulpit ken kaiday. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan karas kong agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ang desisyon, sandal. No idarum ta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano niya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknakmat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko, Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, at nadakkalat nga amak nga uray kaskasano. wala. Ngam inululpitan na ka iti kalabas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko lat tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko lat taapod no nga amak. Ta isukat nga rot kinadakkalak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ti panagpuspuso anak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Katita nagkitatan. Bumawi akan ka. Sulnitak ti adoan nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. Biyag, di tao. Naglaing kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay bilang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagala sa kitain! Sinalbag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga no adda makangagan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita karuba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mo't dagichay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan Lakay. Nalakalaang at trabaho day ka. Ay, no sana ang makapagtapal. Ang mga no paltugak dagita karuba. Patayag to pa'y amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti day tangay bagbagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Noon nyo timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda kuma tirumbang agbain. Gaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Hoy! Kakayo akaruba! Awan babay nyo! Agsaga na kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga! Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan ba inday dyan nga Alan? Dilatan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wan nga ro tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay, Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da.
Kunamlan asin o ngagsasaw ijay nga alan. Wan nga rod tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak ka. Kasanungay, no damang tutupken ko na gapoy tinalas nga ugali na. Day tala unay ti pagbutbut nga tatang. Sapay agpang tani alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsaong. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kit kita ang iti paraangan, alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samot day tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako nak, alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan baso na sasawambit. May samot day tang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, alan. Awan ko mati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo matiti paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka di ti pangibagbagam iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas iti paraangak. Awanan sa balipay. Saan ka siguro tulangan niya? Awan mo tinwara ka basura. 5 basak lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos kadagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag dito parangan may lito. Iso da kayo mga rod ti akin kukuha kadagiti basura na iwara. Saan mi ako ko dagiti na iwara a basura iti paraangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin didi amul ito. Amok a basura yaw dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang. Anya? Naglaing kang agrason ha. Abay, anya ti kayat mo mapasama kita ha. Ne, awan ti kahit ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka itijak magustuhan. Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito'y mismo aparaangak. No sabalit isumbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta, Manong Alan. Agkakaruba tayo. Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak lito. Idasay ka mismo dito'y paraangak. No agkamali ka iti isumbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jaket diriri. Nang una, katagakaruba tayo. Gusto launay ti inaramid mo, lakay. Nasaysaya atin alumiklik kwa na. Talaga anatangsit day dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kan kwa na. Pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kami ti pumatay. Nga oray pa'y kaaruba na. Awan pilpilin na. Una yan day dya tao. Kasla naglakad ti pumatay iti tao nagsasao. Isosaan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumiklikak langan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kan kwa na akaaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapuppukaw di may sa manok ko, sali. Tinakaw na laki de. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, no awan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masinsida na. alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan bayin. Alak man ti baltog ko. Saan, alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy itiriribo. Ay, di nak malapdan iti aramidak, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Husto na, alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka aruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Sublitan ije balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok ngagsakit tinakam na kanyak kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya, Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok taman.
No sino ti malalaki ka na ta? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng kanalan. Kababain ti kastangar aramidam. Mudo dito paltog mo. Di mo alam ti paltug ko sali. Paltugak na jali to. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangalay ti manok ko. Talaga ang maag dayjay akaruba. Nagpuka-pukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybayin nyo lahat tanan. Sana ka rin mo rito ekpupukaw. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na. Naglaing agpabasol. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asikatin ang takaw iti manok na anakaw. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kan kuana. Ay, nagdakas akaruban niya Alan. May mayat ko man no pumanaw dito'y lugar tayo. Sumat talaga tiriribok dito'y lugar tayo day di atao. Adaw ti mabutbutang kuana. Jay latan busis na ti mangmangag. Ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti kasjay nga aramiden ni Alan. Nga uray no agpuka-pukawan iti paraangan. kabagyan ni alam ni Kapitan. Adun adaras nga puka-pukaw. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabutbutang day di atao. At dapay imot na apaltog. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang, No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. pasensya ka na. Ano ba ito lati may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay katanya nga ron nga eh. Ala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wen bakit? Mabisi na ka talagan. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taam mo ka mabisin ka sumangpet lakay. Agyaman na ka. Tanasingpet ka nga asawa. Puray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Kaya man nakaawat ka. Di ka matanagan. Adan tulak ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Wen bakit? Saan ta mapukawan itinamnama? Dito! Kunamlang asino kang agiparparada iti tricycle dito'y dalan! Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan namin aparadaan ti tricycle. Ay, inakpay man kasarita bakit? Wala, kumuna ka na naman. Pasensya ka, Manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali ti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada, Manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrasong ka pa'y lang. Tinanog nakmunten, Manong Alan. O niya, lumaban ka! Ipakita makabalan nak. Wah, sana ka lumaban kang ka. Ipakitam ang malalaki ka lito. Nakitam na ito, ha? Ha? Paltog? Kaya't mo tapaltugak na ito ulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasim. Idulin mo na paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayan dito. Hala, iyalis mo na ito tricycle mo itinakay paradaan na. Darasam! Uwin Manong Alan. Iales kong ti tricycle ko. Talagang aglablabesan day jay nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bayan, ha? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw. Anya. Tila nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsingpatataw. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang ti panang danog na kangkuan na. Tatang. Jack kayat day dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kun ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog kaon. Mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay talaga nga aramidak da ito no siyak ti mapunuan, nay. Hindi na kita ni Tikas Tasali.
Kaya dito pa nagkit-kita ma. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano amo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yan nilito nga awan basol na. Anya ko manujak amo ti makikaaruba, ah? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang agbutang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kita patayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanin anasaya at day tangar aramitan. Sana ka mabutang. Rumbang lang agbutang dagiti kaarubak kanyak. Anya? Iso adinak man pakibibiyangan si kasali ah. Uray si ka nga asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino dito yung lugar tayo. Adapaltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Wan Roma, umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramiden ni Alan nga asawa. Mababain naklaw na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilito nga asawa. Sali, Nang runa iti aramiden na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. ay, Mababain na ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan sali. Gapo ta maumakmatan. Nagdagsanan ti barokong ko. Ay, nalala, gusto daytan. Di ka nagsangit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya, Kaya't kun ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya at mata nagsabat ta diti parangan, Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyag tatang. Mangibabayan ka manugang, ah. Diyak la kumanin pasawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglas to ka man din. Gagsasaw. Sikatilas to galan. Ibabayin na kami anak ay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsasaw matatang. Abay, di mo kabutang di palto ko? Anya? Ada palto ko. Ha! Ore man sikati amati asawa saan kakabutang. Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala, agsaw ka pa ita, dahil yan paltog ko di kasaritam, tatang. Nagasata kita nga aldaw, bakit? oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Talo lang nga darasan nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikan na iti 5,000. Ay na, nagsaya at matan. Sana day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak tag maniho ti kotse. Isu nga alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka nga na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsaya ta talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakang itisugal. Saur kayo ah. Abay kumasaur kami, Alan. Isubliyo ti kwartak no diyo kaya't ti matay. Ang tagayin paltog mo, ah. Isubliyo ti kwartak nga inabak yo. Tapno nasayaat kayo. He, sana mamalayin. Noon ta paltog mo. Ang damot imo ko. Natayin ti asawa, tatan. Diyos ka, oh. Saanin anay sambot ti biyag na dito ospital. Pati parang ti pakinakamba nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti akin. Nabak iti sugal. Kat
Pinpalastog na tipaltog na. So, aday jay, pinagsubag suldan. Nakataray mo din ang bagsuldan ko, ana. Nalabit ngaglimlim mo ngayon. Nagaramit, iti sana nasaya at nialan. Iswa, saan mo ta nasaya at tinagpanagan na? Diyos ko, pakawanan ti asawa. Biyag. Di tao. Babae ti anak ta, Lena. Nakipimpintas ng uming. Karuprupam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupa na? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw ko na si katikay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agaminto nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Uno, upat no iso. Diyak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganak iti ado. Tamangala ta iti yaya da. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang, Lena. Ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tay matla bumaknangan. Dumtang tuday ta bakit? Basta santa mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganan bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tuday ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mama si Dangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako ni ti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanasustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat-gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awat ti panagbiag ta. Marikrikatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mat akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong day je balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dayto na ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Kan, di ka pa unay makatagad. Ngamin, di ka pa natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabala akong tagtrabaho. Lading itak, ngam di ka palubusan. Lading itak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maadtani iti ado a kwarta. Baya ama siyak tag sa lukod para iti pamilya ta, Lena.
Bantayam kit diti anak ta. Kaanon tupay ngay? Manalon ka lang. Awam mo tado akwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranak ngamin din nala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarit bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak itinapinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawir na? Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdanak na saysayat lang ag sinatan ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Ke maladaga pa'y laeng ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na na. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasin mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kid di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lang ta anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mat gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaan ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina ah. Ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldong. Sana siya tagbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, umay tag merienda tapay. Kanan tanti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisirkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso asigurado maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di matayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang tagtrabaho ijay. Ta imikatakon. Kat aksap-sapol dahi ti kasukat ko. Apay ngay mikat ka? Pinagsarding na kun ati nobyo. Di na kaya't nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kantaga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Huwag, honey. Gusto ka iti dayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagin nistoryata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay na, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapula. Kat
Uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bandog ko na. Nga maagano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton dito Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan sana bale. Tadakkel ti matmat gadak dito Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapana kay syudad. Tayo naksapulon ti asawak nanan. Anya, apay amum aya ti pangsapulam kem kuana ijay. Sapulo ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, nudi mo mo amaw ti address na ijay. Nanan. Saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya, Masapo lang mayawid kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa ami. ayan yan, manipong doon nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mat iti anak yaw. Insukat na kan samot nga main. Hindi kay kumamutag sa iti kastanan ang sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. O, kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Lading itak, Ben. Ngam dya akong agawid dita. Anya? Iso ngay mawag ha. Tama nga mo namnamaampay lang ti panagsublik. Si kanti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito Pangasim, di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Kisa na balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatan ti asawag nanan. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Isu alipata munday tarik nam kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngamday ta nga mintin nadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado, kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray kasano ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti plano? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda nga minag-araram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmatla itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam iti probinsya? Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaagam. Ay, lading ito, Klena. Ngam na mabalin. Diyak kaya, tamay tulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang dayto ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kong dayta? Iso nga, amok ti bagbagat. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana. Iso ano mabalin? Diyak kaya tama itulad ka kanya. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kenkwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ati mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak.
Nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari, di kan pagri gatitisidong ko, Lena. Agbiag kakas la Rena. Itid ko amin sa pulan. Kena agabang ang itipagnadan. Agyaman at Densyo. Ngam sa may karya ka na yung ti panagdad nata. Tamo meten, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak data. Iso nga ayos laang, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Antay bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema tayo ta. Ure aga na kaiti sa nga pulo. Kabay laga suportaran. Anya? Aywanam nga roti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakanula ang idi maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakilain. Dandan ni agiskwilan. Uwan nga ron nanan. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan ti inana. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inana may. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanan. Nabayagan na naaklong ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramin ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya talon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Mga doon nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mula ak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagaya masagpaminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagaya masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbengam nga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko na Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga ititid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, buwati anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na nababay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang di baro. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata lang agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalaan kay ti danom. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipa iti sigod dadagus mo. Ay, nabayagan na pimana mo kay Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina at tinobyo kay Jay. Apay, ano sa salita? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa eh? Ano di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti panakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kalagiti ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong ka laangin dita syudad. Agawit ka ni sa probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay,
Apo, babasipay lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa kay jay probinsya, Diana. Pimanawan nagititrak ng bunag iti napit mo amula manakaw. Wala na. Kaya't naranaak man ang tinangina presyo ti mula katarong. Ay wag nga raw. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kaya't patsaka parabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala na nga. Kinun ngayam. Nasaon ni tatakan draw nga ilako na ti ababaga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tadag kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Uwan, Ben. Ngam, natayon ti Amada. Tatang! At to yun ti pinaalam na danom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan, ni Girlie. Girlie anak. Agmano ka kaninanang mo. Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Shakti naman ako. Kumusta kan? Apay ngay takalangat pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam. Kwa, napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay wan, kakabsat mo dagito eh. Kinasayat. Umunag tayo pwede tabalay. Napulod di tiruar. Di tayo nagtipagsaritaan tayo. Imintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo di ti probinsya. Naasiwa na ti Diyos, Lena. Iso tinagap po namin na kita parabor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Naku napay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na ko ma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kunti pa ng panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinubyan pa ikan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mang namnama pa kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka. Ngam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. biyag di tao. Ay-ayatan ka, Maji. Sabay ko mata maayat nakmat. Arnold, sigurado kay tiday tang ibagbagang? Laglagi pam, at damay sang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarik, di kanto paldaangin na pulos. Agbalin kanto anaragsak iti danak. akluna, at damatrik na kan ka. Tila ang pampanunuta,
Kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Syakte mo saknan iti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka mat. Ay no. Agyaman ak Maji. Ikarik. Si kantulang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga asawan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagait. Ken na nga to tisad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Diyak kaya't daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano at daurnong mo. Makamo ka. Diyak kaya't apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan, da kamay ti agastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha, makaamo kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na ano yung Jakto ramidon daytakan ka, Maji. Promise. arabang na nagkasarta kumapay nga umuna. Sa tanto inaramid ti kay kayat. Lading ita ka. Saan ta pa yung makapagkasar? Awan pa yung ngamin urnong ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naibagan ka tadakal ti sweldom. Siyak ngay. Arnold, Iso nga agurnong tabaywan? uwan na. Sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kadag gastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at tirong nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ama pasamak ti kastaan. Una, uri adanak mo, babae ka lata. Iso da tirong nga gastos. Kan nadamag ko di nakakayat ni Nana Lolita para ka ni Manong Arnold. Wana ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balay ta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't na sumauti na tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabalay iti kasya klase ti katugangan manang. Ay, nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mat nalapdan ti bagi kading ko. Nagayatak matlatakin ni Arnold. Manang, amo ka din ni Allen ti may papan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana amang ipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namat siguro. Tulungan nakman ang makisarita iti anak ko, ading ko. Tulungan nak ngagpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay Danyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din iti imbagakkan ka? Allen, anak. Allen, sumungbat ka ah. Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni Mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkalkan. Inton barukan kat mga sawa kan tumatan. No love mo ni Mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan, anak. Tanasingpet ni Tatang Arnold. Di agbalin amay kadwang amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwang amam, anak ko.
Oh, di mo pa'y kayat. Tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusan ni mami masumapul iti may kadwa nga amamuan. Tapno da kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, Mami, at dagaya assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramida, nanak ko. Mami, Madlaw ama di tinakam ti anak ko siya. Ay, awa-awa tumlatan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabaya ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumutlaang ti amin. Kikiam ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon matlaangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amana. Wen nga rod ading ko. Kat maraksa ka na. Lamin, agkaalaan na diti doon. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti kaanakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wen nga rod. Ngam saan mo't siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabalin na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di kalagbain. Ibagbaga na giti tattao a second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay apakibiyangan da. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapul kayo iti sabalya pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, nga banti pagungungtam titan ay abak-bakitan. Ay, may stress ha. Kas lag bibisin iti babae ito'y anak mo. Isulat kasta tinobyan na. Kita man dagijay dua lalaki nga anak ta. Balasang tinasawa da. Ngamda ito'y matan nga Arnold. Kasla maaw-awanan. Kasla day jay mutlama ti babaen dito'y lubong. Ay na, mapay ay paritam. Isugarot ti kaya naman di bay-bayam. Uray, tanasing po ni Maday. Naggagat. Ha? An-anwam tagagat. No saan matan anasinaw a balasang. Ay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbay ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita kapag abangan tayo sa sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kaya't nga iji balay ti pag naidan tayo? Saan? Kababayin kami ni Tikapsat, no? Adamot pamilya na ijay. Kaya tangag lulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahom ita ya. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo ijay. Agsapo lang iti sa balya pagtrabaho ak. Saan pa nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat makaam mo. Sige, agkuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun iji pagadalan da sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ka may. Aganat ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang timang itulot kini Alan iji pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan iji opisina. No kas di arumwarak dito'y balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Ag-commute kayo Narigat. May mayat no dalugan. Awan tubot nga min kwarta. Tagumatangak ko ma. Naimbagkan ka ha, tadakkel ti sweldo. Ha? Sige. Siyak tulat tangarudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay, wan, manot urnong muna ya, jibang ko, bakit? Mabalintan samat ti gumatang iti lugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Allen day jayani.
Basta agsawo ka, mate. Alin. Jayla anak mo ti isagsaganam ti masakbayan na. Iso ti urnungam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangam manan iti baro abado kun sapatos na. Angam siya nga asawam, di mo pa'y may gatangan, mate. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kung numabalin, siyak ti pangrunam a panunutin ta asawa na. Apay kastamot ang tibagbagam, Arnold. Saan ka matasigod ang kasta? Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod mo amarikrik na. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan ang adlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak ng asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti papapanan ti kwartan. Ti urnong mo. Kasanuta langin ngay. Ti masakbayan takas agasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak la ang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta saan kat alugan. Saan abali ti balay ta adu ti maabangan. Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Ay, nagbayagan ti lugan. Awanan. Naladaw ka na di pagadalan nyo, Allen. Saan pa, Daddy? Danto siguro mo't lang inton madamdam at jeep. Uy, di nakawawagan iti daddy no ada tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim tagumatang iti lugan. Tapno adda usarag amang itulod kan ka di pagadalan nyo. Ay, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Saan na pa yan naladaw, Uncle? Nasapa pa eh. Sige lang aro din ati mapan iti pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Kuray sa andak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agururay iti jeep dito eh. Apay Arnold. Awan planong magtrabaho. Nyat kukuam diti balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yan mong marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko man dalos ka diti balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawa na plato di talababaw. Tatang, trabaho ti babae ti agdalos kas kadaginaw. Na, amumet amakumikom di asawam magtrabaho. Tumulong ka ah. Kapay di ka mabain iti asawam. Iso pati mangpakpakan kan ka. Ay na, nasingpot ti asawak, tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpot, ken nagagayt. Ibagbaga na asaan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpot ni Majay. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagtakkelan ka bagay. Hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalastik hasta karabain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan matan iti nang ikabila. Ay, nagdakkelan ta kita matam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, alin? Dita sapatos, oh, dita man ay. Oh. Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kidi ah. Awan am-amom nga ubing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputas saan ko ana itagtikid-kid daw ang akwarta pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak. Kumarit ka? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo, ah? Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Un, Mami. Alin, apay anabasa to'y flooring. Nagtadtad namin titimbangayin sakdok, Daddy. Ket, muna sama! Nagawan ket nga among maubingay. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Un, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy. Tasaan ka nga anak? Agraraman ka mga ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay ka. Nagginad ka nga ubing. Imala ka launa iti inam. Allen, apay ano ulimak ka? Kasla nagunag ti pampanunutan man ako. Awan naman.
Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko. Sige, spoil them tanang sadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Senyorito lang aro din iti balay. Pagatang pa pagatang. Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imo yung ni Tata Arnold kanyak, mami. Di na pa yan kaya't nga awagan iti daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Bala, ag-relax ka, Wen. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wen. Bayam, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Magbisi na, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartag ka, Arnold. Kastalatan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkuna. Alin? Ayan mo! Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam di senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan ka. Apay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Apay ngay, kutsak ngay. Panawan nak dito eh. Anya nga ti pagbayad ko ti abang dito eh. Problema mo ta. Maji, apay kasta kamutin. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngamdyang kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no anda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Si kantulakit din. Laglagi pam, Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangam amang buka-bukaw ken mangpabpabain ken kuana. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan a panagdanata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasar? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan. Sulit ak tinagkurangak. Promise. Malaminak. Maulawak. Sakit ulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwarta mi iti amam. Kanya nga iti pangpay-hospital mi kan ka. Manta ni nawaga ang mangitara iti hospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Kanya nga iti pang-hospital takin ni Arnold. Alangan na baybayan ta dita. Ipadoktor ka ta. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita, tagsakit ka, Arnold. Daa. Itataka sa pulan ni Arnold titulaw. Kasta ti bagam. Di ka lagpain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat iday, aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan? Maawat kaan balasang kaw. Isa pang asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak kaw. Lading itak nana. Ngam awanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kumanana. Kat, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa'y nga raon balasan ko? Ngamain, at da natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas ka no pa'y ijay. Anya,
Alam, ano san yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Adoy, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay nagyaman akbalasan ko. Ay dakala tulong da ito'y para kini Arnold. Hulitak, Machay. Suri itinaysawsawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katla dingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bakit. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko.